Bantu mukunda umupira wo muri Espagne, bantu mufana ikipe ya Real Madrid, mutera agatebe uyu munsi mbaganirize urugendo rwa Xabi Alonso muri Real Madrid n'impamvu yaje kuba ava muri ikipe, suko yatsinzwe uyu mukino wa FC Barcelona kuri finale. We ku giti cye yagiye abishaka, byatewe n'iki? Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko akana subscribe kugira ngo nandi makuru asohotse ujye uyabonera ku gihe, ujye ubona iyi video bitakugoye. Mbere na mbere ndagira ngo manze mabwire ko uyu mugabo Xabi Alonso mbere yuko aza mu ikipe ya Real Madrid ari umutoza mwiza watwaye ibikombe bigiye bitandukanye hariya mu Budage, ariko nyuma akaza kuza muri ikipe ya Real Madrid atamazemo igihe kirekire kuko yayimazemo igihe kingana n'amezi 6 gusa. Uyu mugabo Xabi Alonso ari muri Real Madrid yagiye ategwa imikino myinshi itandukanye, imikino akagenda atsinda. Turaza kureba kuri statistike ze ziramuvuye zinamuteka kuguma mu ikipe ya Real Madrid, ariko uyu mugabo ntabwo akiyirimo. Kandi nyuma y'uko agiye barashaka kuzana uyu mugabo wahoze utoza Liverpool ni Klopp, bakaza kumumusimbuza. Tugarutse kuri uyu mugabo Xabi Alonso kumara amezi 6 mu ikipe ya Real Madrid agahita agenda, suko yatsinzwe na FC Barcelona, suko yagize imibare mibi muri CV turaza kuyireba, ahubwo impamvu ibyishi nyuma ikibazo siwe ni Real Madrid ubwayo n'abakinyi bayo na perezida wayo. Uyu mugabo Xabi Alonso ajya kuva muri ikipe ya Real Madrid yasize yanditse ibaruwa yageneye abafana ndetse n'abakunzi ndetse n'ubuyobozi bwa Real Madrid muri rusange. Uyu mugabo Xabi Alonso yanditse avugira uti, ariko tutaragaruka kuri uyu mugabo kubaruwa yasize, reka manze mabwiye ko uyu mugabo Xabi Alonso hagiye haza amakuru atandukanye yuko atumvikana n'abakinyi, mwajyaga mubibona Eden Vini, ndetse no mukuza kwe kwa Kylian Mbappe. Uyu mutoza Hans Flick wa FC Barcelona yaravuze ati kuzana umukinyi ukomeye nka Mbappe muri Real Madrid suko Mbappe ari umukinyi mubi, ahubwo ikibazo kiri muri Real Madrid ndani. Iryo jambo Hans Flick wa FC Barcelona yigeze kubivuga, avuga ko ikibazo Real Madrid ifite atari uko ifite abakinyi babi. Ikibazo rero kiri hehe kugeza ubwo umutoza agenda adafite imibare mibi ku buryo n'undi mutoza wo ku ruhande abibonaho bahanganya akavuga ati ikibazo sabakinyi, mwere kwirirwa mushaka abakinyi nk'abo bakomeye ku buryo bigaragarira mu maso y'abandi bantu, ariko abantu ba Real Madrid bo ubwabo ntibabibona. Ikibazo dore ngikiriho kiri muri Real Madrid kugeza ubwo uyu mutoza yaje kuba ayivamo Xabi Alonso kandi afite imibare imyemerera kuba yaguma mu ikipe ya Real Madrid. Ikibazo cya Real Madrid rero kimeze gutya. Ikibazo cya mbere kiri muri Real Madrid gituma umutoza ushobora kuza nyuma ya Ancelotti amara amezi 6 gusa agahita agenda. Real Madrid ni imwe mu makipe ara muri Espagne ifite abakinyi bahenze cyane. Kuba bahenze rero abo bakinyi banafite izindi business hanze zibazamurira amafaranga, ugasanga umugabo nka Kylian Mbappe cyangwa Vinicius Junior n'abakinyi nyine biyumva cyane atari mu kibuga gusa, ubwo ari n'ababakinyi hanze y'ikibuga baba bafite izindi CV cyangwa se izindi shusho bafite, ku buryo kuba wafata umuntu ufite business mu hanze arabizana akajya yiyumva no nk'umukinyi, ariko nanone nyuma y'umukinyi akiyumva nk'umukire nanone, ku buryo kukuzana uri umutoza ukaza kuyobora bano bagabo bahenze gutya bafite amafaranga hanze, rimwe na rimwe biragorana kuko hari ikintu umubwira akaba yakuvuguruza atitaye ku gaciro kuba uri umutoza, ahubwo agendeye ku bushobozi afite hanze y'ikibuga cyangwa se n'ijambo ashobora kuba afite mu ikipe. Iki kintu cyarabaye ku mukino wa El Clasico uheruka i Barcelona iza gutsindira Real Madrid. Umutoza Xabi Alonso yabwiye abakinnyi ati muze mukomera amashyi bagenzi banyu cyangwa se mubakorere uruziga bacemo n'ikipe batwaye igikombe. Abakinyi baravuze ati nawe vayo twigire muri camp. Urabona umutoza ushobora gufata ikintu nk'icyo akabwira abakinyi bakamuvuguruza ku myanzuro imwe n'imwe aba yateguye, biterwa
n'imyumvire y'abakinnyi batamwubashye, ariko by'umwihariko bigizwemo na perezida n'abandi bayobozi bakorera Real Madrid. Ntabwo uri buze gufata uyu mukinnyi Vinicius Junior cyangwa se Mbappe umushyire kuri benshi ntakine, afite ikapani hanze agenda yamamariza ziba zishaka kumubona ari mu kibuga. Wewe nk'umutoza uri kuyobora umukinnyi ufite amafaranga menshi gutyo, bigushyira ku gitutu ku buryo kuba wafata abakinnyi ukabapanga kandi ubizi neza ko bakwiye kugaragarira isi yose, biramugora cyane. Uyu mutoza wa Real Madrid Xabi Alonso nubwo yaje kuba ayisohokamo, asize ibaruwa ibwira perezida wa Real Madrid avuga ati ikibazo si njyewe, imikino mwamaye narayitsinze, kuko uyu mutoza afite 70% yo kuba yaratsinze. Ntabwo ari imibare mibi nubwo arushwa na FC Barcelona amanota 4 muri shampiyona. Uyu mugabo Xabi Alonso rero yasize abwiye perezida wa Real Madrid ati ikibazo ntabwo ari njye, ahubwo ikibazo ni mwebwe mwafashe abakinnyi mukabahereza imbaraga zibarenze ubushobozi. Izo mbaraga rero nizo nahoze mbabwira, ni kwa kundi umukinnyi yiyumva cyane, anafite ubushobozi hanze y'ikibuga ku buryo hari ikintu udashobora kwamubwira ntiwamushyira kuri bench iminsi 3. Aba business manager be baba baza bakagushira igitutu cy'umukinnyi atari gukina, amafaranga nkaya yo kwamamaza umukinnyi ari guflopinga, ibintu nk'ibyo uri umutoza bikaba byagushira kuri pressure. Umukinnyi rero wiyumva gutyo ko bakwiye no kumanzamo isaha n'isaha bagoye gukora ibyo ashaka mu ekipe, wowe uri nk'umutoza birangira utakimuyoboye, ahubwo ari ukuyoboye ku buryo uvuga ijambo akaba yakuvuguruza. Rero uyu mugabo Xabi Alonso yarabibonye, abwira perezida wa Real Madrid ati mwebwe mwarafashe abakinnyi mubahereza ubwigenge busumba ubumenyi bwabo, cyangwa se mwabahaye imbaraga nyinshi ku buryo batakiyumva nk'abakinnyi gusa ba Real Madrid, ahubwo biyumva nk'aba businessman bashobora kuza ibyo bintu bakabikura hanze bakabizana indani muri Real Madrid, ku buryo gufata imyanzuro akaba yafatira umwanzuro umukinnyi. Ntabwo uyu mugabo kuri Xabi Alonso biba bishoboka, kuko urafata umukinnyi wamufatira umwanzuro bitewe n'ubushobozi afite muri Real Madrid cyangwa hanze, na perezida wa Real Madrid akaba bibona ko umukinnyi yakosheje, ariko bitewe n'izina afite n'ibikorwa afite hanze n'amafaranga bikaba bitamuhereza uburenganzira bwo kuba ibyo bihano wamuhaye yabyubahiriza. Ubwo bushobozi rero n'ubwibone abo bakinnyi ba Real Madrid bafite nibyo uyu mugabo Xabi Alonso yanze, bituma aba muri Real Madrid. Ikibazo rero cya perezida wa Real Madrid niwe waje kuba agira uburangare, kuko yari kuba yaraganyirije aba bakinnyi kuba ati nubwo mufite amafaranga hanze, mufite n'izindi business n'ibindi bintu byinshi mugenda mwamamariza, mukwiye kwiyumva nk'umukinnyi kandi kubaha uyu mutoza. Icyo kintu ntabwo yaje kuba agikura. Iki kintu rero ndaza kukijyanisha kuri Mohamed Salah. Murabibona ko yigeze kuba yakwivumbura ku mutoza wa Liverpool, ashaka kumwereka ko afite ibihe binini cyane muri Liverpool ku buryo ashobora kuba yasuzugura umutoza, ariko ubuyobozi bwa Liverpool bwabwiye Mohamed Salah ati uri umukinnyi mwiza, turakwemera, watugejeje ku bintu byinshi cyane, ariko uri umukinnyi ntabwo uri umutoza. Iyo pressure y'ubuyobozi yitaje ngo ifate ku mukinnyi, yumve ko uko ibintu yaba yakoze byose mu ikipe, ubushobozi afite hanze, iyo ari muri cup kaba ari umukinnyi nk'abandi akwiye kwicisha bugufi. Nicyo kintu cyiza kikagaruka umutoza kuba yafatira umukinnyi ibihano, cyangwa se ashaka gukora ibintu akora nk'umutoza, ugasanga abakinnyi bo ntibabyumva, bigirwamo uruhare rero na ba perezida b'ama ekipe. Uyu mutoza Xabi Alonso mu gihe yamaze muri Real Madrid ni igihe kingana n'amezi 6 gusa, imikino isaga 34 yatoje ikipe ya Real Madrid, yatsinzemo imikino 24. Urumva mu mikino 34 ugatsinda imikino 24, ntabwo ari imikino myinshi uba waratsinze, kuko aba yaratakaje imikino isaga 10 gusa. Urumva ni imibare itari mibi cyane kuri uyu mutoza Xabi Alonso, suko imikino isigaye yayitakaje yose, ahubwo uyu mutoza Xabi Alonso yanganyijemo imikino 4, yatsinzwe imikino 6 gusa kuva yagera mu ikipe ya Real Madrid. Abakinnyi haje kubaho ikibazo cyo kutamwumva no kutamwubaha, ndetse n'abantu bakuriye Real Madrid ngo baze bamushyigikire bamuhereze imbaraga, nabo bakinnyi bashaka kuba bamuvuguruza, bamurebere igitsure, ni wenda bamwubahere ibyo akora ku buryo avuga ikintu ntibamuvuguruze.
ubwo bwigenge rero abo bakinnyi ba Real Madrid bafite, kuba umutoza avuga ikintu ntibamuvuguruze, nicyo cyatumye uyu mugabo Xabi Alonso agenda kuba yavuga ikintu bakamuvuguruza, ugasanga n'abaperezida ba Real Madrid ubwabo ntibashobora kuba bareba igitsure aba bakinnyi kuko baba bari kuri pressure y'izindi business nabagiye mbabwira aho ziba ziri hanze, ishusho umukinnyi afite, ukuntu acuruza hanze, bakumva ko umukinnyi nimba yivumbuye nta wundi muntu uri bugende usibye umutoza. Gusa uyu mugabo bagiye kuzana wahoze utoza ikipe ya Liverpool kumuza muri Real Madrid ifite ibibazo nk'ibi by'agasuzuguro, n'ubundi ntabwo ikibazo kiri buze kuba gikemutse kuko twamaze kubona ko iyi mibare ya Xabi Alonso ko atari imibare mibi, kuko bari bamuteze umukino wakinye na Atletico kugira ngo ageze Real Madrid kuri finale, byari bihagije gusa ko yagomba gukomeza gutoza iyi Real Madrid, ahubwo nyuma yaje kuyivamo nyuma yuko abakinnyi bamweretse ko nta gaciro bamuha, ko nta kintu ashobora kubabwira ngo bacyubahirize. Kuzana rero uyu mutoza Klopp wahoze utoza Liverpool ukamuza muri Real Madrid ifite abakinnyi nk'aba babibone, ni hahandi ikibazo kiraza kuba kijyari naho kiraba gikemutse. Real Madrid ifite abakinnyi beza turabyemera, ariko bafite ikibazo twakwita ko ari ikimyumvire n'ubwibone. Uyu mugabo rero wahoze utoza ikipe ya Liverpool kuba wamuzana muri Real Madrid yafashe abakinnyi ikabahereza uburenganzira bwabo bwuzuye ku buryo udashobora gufata umwanzuro ku mukinnyi, kandi muri Liverpool cyaraziraga nta mukinnyi ushobora kuba yakwivumbura ku mutoza, umwanzuro we barawubaha, umutoza bamuha agaciro. Kumuza muri Real Madrid rero sinzi ko ikibazo kiraba kuza kiba gikemutse kuri Real Madrid. Ni umutoza mwiza bagiye kuzana turabyemera, ariko mu gihe Real Madrid itari yareba iyo shusho y'abakinnyi ifite, yibutsa abakinnyi inshingano zabo ko ari ugukina gusa, ntibinjire mu bindi bintu by'ubuyobozi, ikibazo ntabwo kiraza kuba gikemutse kuri Real Madrid. Nimba ari ubwa mbere rero wagize kuri YouTube channel, subscribe tukajya tubana buri munsi ukajya ubonera amakuru nk'aya ngaya ku gihe.